atoshi ampio al ho shikim thani ena nom khije na video hi po join gena ampio al ho plena ga alaw shi nong khla kamat beni ishi ning ampio al ho ki kimya gali ka sajen shani ning ko tom na ampio al ho ki kimya gali thane non khamye enya ampio al ho ki kimya gali thange ne video hi po jumukum ke pikum sagal di non khamye video hi po mtanna kativen ke pikum sagal ve ikemun ning ampio alhu ki kime ithikyu vechona ning christian kucho khlnani ning ampio alhu ki kime chakke ithikyu vechona okojupek ji shogo tokul shilani tongna nong kumchu plana ga ashikhat to la jus penshani nongna alaw shi ampio alhu cha ithin shaga ya YouTube channel hi po subscribe shi penshani roma ke chogo nguk thlana shi philnani ku wango akhne jumeye akithike ikemo alho no nimpyu jisu krista vechuno agotskyu yel hokta kh ani ene daga rom gthu ngukth timikum cha akhne shiva ena alho na khalun ka awlo no putosva kujo yeslana mtqiye bani ayeglami ninkum cha akhne shiva timla khimo am kujomi khai ipzna akhne jumeti poye akiti ibe ningna atsu ayega erampio alhuna plosiki hipako galikum suyaya ningye kumsi lotomlai kyu toy kijekela ku toy akichakela ninga kitlampio alhuna losiki hipako gali jinlo ningna puthola atsu la jupu kela ayepuku to mithul jini ayepu hesa khamla jini tipako kumsa ampio alhuna losiki ke ayepu tipako dola new ayege hipogo ayepula kishani ampio alhuna hilihi dimhose ayege ya agulo shilake niyege hipo ya azgum kala asayela kipape ningna ayege hipo pesna ningna khatsinya alu sana baya niyege hipo ya khatsinya alu million laki ilvana nebe niyege hipo ya khatsinya alu pesana baya million laki ilvana nebe ikemu scientist mi akha ayepu kira thimna bikuna new khatsinyang na ayepu ki ku to manebe ningye tibago kum tuju lo tom la ikemu ningla ki kinishi junlo arteras pyu yepo ani arteras yepo hipo ye new tsqine hipo ye arteras alu hazar chagatin akha pumi ilvana nebe new khatsinya ye kije ikemu tingna akiyo itaga ayepulaki arteries pyu ani ayepu tipo ye new khatsine hazar chagatin akhapmi lo venanye be itaga ayepu tingna akiyo ane antaras pyu yepu hipola new khatsine million akhapngona chagakini ayepulaki la ilo venanye be ikemu akha ayepu kya timna be tingna akiyo ayepu ane ipuzna ayepu tipo ye VY Kenis sebe VY Kenis tipo ye scientist na phulkyogla ayepu akiyo shane ipuzna ayepu alu hilhi new khatsne ye billion toku chok skthi logana ne be kumsijlo ayepu la khilana new skne hipo billion toku chokse kthi lovena nebe ningna niyega hipo sa se kimgajikla niyega hipo ye billion chaba moe trillion chaba moe ikemu quadrillion ne pyu chogo lovena nebe niyega hipo quadrillion chogo ayepula khi alo lovena ne die ku toi ki ya ampio al ho na hipa ko mchul ho se pepa ne ning timna akhne shile ampio alhu ye timye ku shinja ayega hupu ye ku shin buzna ayegam khukul hovenje ikemo ampio alhu na ning pa julana hosikyu ning kimiyat ke hu panula khakyu yesiksta besna ayega hipola bike ning timi pahave kimi khalim kyongna kumsijlo dieku de kimye kijekela kyogamu ning na peter akinu kthu to kula phijana bae shipinani ikemu paye nong lao kheklushi ange kyomu paye tim khu pelana mu pahave penshimoe ikemu kum tsu pelo akhnelo no khaide erve penshi ani
Ampiwal hoye ning pahave pen shamwe ampiwal hoye ning ple pahave pen shamwe ikemu ning kum ple palo khaide ga pen shani kyongo ampiwal hoye akhne jume ku kele thane ampiwal hoye akhne jume ku to iche me nan kela ampiwal hoye thani ampiwal hoye amize ku to kum sakim shi pu kela ithani jongna ampiwal hoye ning ple tipo lana putosul pen jongna ning ple na ga tipo experience shipe mon jongna ampiu alhuye khakul pes ninglau sagani ko jisikstana ayagai po le jagela baya angala ki shire jage ipzna kujo yeslani tapi bebani ibrimi bidi jagpunglana ishi pinlani ni chine to ya alaga to khalana ningo jike dei ba huju bebani ampiu jisiksta ye ningna kyute okuju sasu kushalan kela ampiu jisiksta kitue okuju sasu kushal bebani ampiu alhoye ningna kyute icheme kela baye ningna alaushi icheme bebani ikemu kujo yeslana be jisiksta ye akhne shimoy be deku toy akumza pukya deku toy alukya ninga ambujo kh Jisukstana khipe kipo khulnane ningna ampiu alhuki kimyagli thana baya ko jisukstana ning remuna akhnyamong na Calvary cross lo thine kutol vekela baye tilhi pa khobem ko sas Gethsemane utula ilwe o jisukstana Gethsemane utule lokela baye pa khobem la enonge irongna hinhi achigan chi tsaglo yusna jisuksta ye auto aloilo puzna baliki akirin shi ai ko jisukstana akirin shi akela tilehi akhne mako gumtu pashu ikwe tilehi jisukstaye ajitsin hawebe ning khne wongna akhne ayag khne wongna baye ajitsin hawebe o baye pukhemlabe ipuzna baye bakhobemlaw we bakhobemble ba rongna achirin tsbeneye ba khobemle ba rongna achirin tsbeneye jisuksta ye ba khobem lawe ikegom ko jisuksta na ba khobem itul kena tilehi ba khobem ye ba rongna achirin tsaga moye kemo zuvare ba mlo itapi nive ba ye akhne makho bumla jongna baya akhne makho kwan jongna baya khwala ba shikum to tsbeneye kheklo sha ikemu pa khobem ko ye ba gola khemove ba gola akirin shimove ba shikum to moye kemu zuvare jisuksta ye pamlo itapi nive jisuksta ye tipo gol kila pa ka pe phelvenje ikemu ningi myekehu jisuksta ye kutu rom kona jisuksta kalve ena aspesna ena aichepesna pa hekha pa shikum tsu khpinive ena pagilam step kutsa aspesna teshira kha ikemu jisuksta ye kyutsamu bimoe jisuksta ye kutu kulishi o jisuksta ye hitepu ningongla imebe bane ampiu jisuksta ye baye bak kape phelvenje ampiu jisuksta ye enya timongna timake puzna bak kape phepuzna ya tsle kulvenje ikemu jisuksta ye shikumsa ine timongna thitsmon kela timkhum khamlanane ena timhiba ko kum akhne jume tipo amokho tipo punanke bikumslai jongna ampiu jisuksta ye timla khilikhine pape ke pushaga pinamu timla khilikhina khalke pushaga namu ne tim tipo ongna thivetsnke pusna bayeti shinima khobe puai jisuksta ye hitebu ningongna ime hitebu timna bagakha ba thaiga ikemu jisuksta ye o kimie ene kimie ke ongna kutukulshi o ninge jisuksta na hitebu ime akere ninge kutumla kesha o ninge kuchukshol hoksa khimla na ankesha o ninge atal hoksa akupka akimkiti pako khimla nan kesha o ningya al hoksa kum khimla nan kesha o ning Christian ko jisuksta ye hiktepu ong ni meke hiktepu ning ong ni meke dongna ning ampiu al hoki kime hipako etipusna balau erendlo ning khpesna
batzinlo kiugangu jisu ksta ye bakh pesna ningze bakh kupu mo puzna ningze bepane dongna ningkitila likhimu kutu kulshinlo ningo kuju pekju agakela ampiwal ho kikime hibako ithipuzna o kuju tipako taklvenlo ampiu jisu ksta ye amizu ye ku toikumsa kimshipu kelaita Zalamuning na ampiu alho kikimye ve thamla puzna zalamuning na ampiu alho golmo puzna amizula ilwana paya ning yeti lehi asche do tipakola kumsu chilel na ne hiktabu imyan gez khu nekiti la likhimu kutu kulshagan cheke hiktabu imyan gez khu ne ampiu alho papen cheke ne hiktabu sasuku shalin gez khu ne khten cheke pi kumsulna ne ikemu tipos che do ye ongna ena ongna umnusheva de ongna amizu ye kumsa kimshipu ge ongna akhne jume kumsa kimshipu ge ongna jisukstana ni ongna tiveze de ongna ning pauki kimye hipo kumsulnlo baye hiktabu ye ongna imeke buzna balau khaide sisi yagnlo jisuksta ye ite omlo ki kokhane Noye okh pesna ampiu alho sinma Noye okh kilin ma Noye okh hipo pesna ampiu alho sinma ning kum to ye shimla ning na puka pu za ga na mu ning ye ho ku ju pe ju sho ena akhne sho tom la ikemu ning na nik khbesna ampiu alho zana ba ye ning na nik khla ampiu ji suksta sasaya ampiu alho na to kul pesna ning zna ne dong na to kul ye ine shil nan ke ine thakhl nan ke pikum ske blo ikemu ok pesna ampiu alho zlo ampiu alho ye hik thepu ongna ene ongna imebe bane jisuksta ye bak khup mo puzna ning zbe bane dongna ning ampiu alhu ki kimye kumsu chilal puzna ampiu alhu ki kimye thi puzna ning gujo kristan khan nolo ning ampiu alhu golun nolo ning ampiu alhu ye zaba ben nolo ena papulu lana khan nolo ampiu alhu plena ning kum tak khala kumat beni